Asa man dapit ang sitio Buto, Barangay Baho? Asa man to dapita, oy? Eh, sakto kayo ay. Naitaw gabarog. Mangutana ko anili. Pwede mangutana. Asa din sitio Buto, Barangay Baho? Siguro na eh. Ay, dito na sa unahan, miss. Dito. Padalan to unahan. Oo, siguro ni eh. Yapak magkalit mo. Tipong suga. Asa din dapit? Ato na dito dapit ay. Liko ka dito, ila iko si Mang, kaila imang tangas kaila Tomas. Oh, mana si Buto, Barangay Baho na na. Oh. Sige, salamat ha. Oh, sige, may problema. Salamat. Oh. Salamat eh. Salamat. Ayaw di ma. Yawa. Lulupad ako aling kadlaw nun.